جاندەبەرە هونلێل me temaşe dikin şeva we teva baş bibînerin hêja. Îro di bernameya jin aktuel de careke din em tên pêşberî we li ser maseya jin aktuel îro çi tê nîqaş kirin. Van rojan çavê her kesî li herêmên ku ew qas êrîş li dijî wê tê nekirin. Taybet beriya vê bi çend rojan çavê her kesî li du taxên Kurdan Şêx Meqsûd û Eşrefiya Helebê bû. Îro ro çavê her kesî li Dêrhafir û Mesken û Bendava Tişrînê bû. Îro careke dîtir jî di encama êrîşên ku hatin kirin û rewşa ku li tebqaya jî qewimê bû çavê her kesî çû wan deveran. Îro ro di encama xirakirin û binpêkirina peyman û lihevkirinên ku têne imzekirin, hikûmeta demkî di vê yekê de weke dibêjin çi pîlan dike, di encama bûyerên ku diqewimin çi li ser pelikên xwe xêz dike, bi hevkariya destwerdana aliyên derve û yek ji wan dewleta Tirkiye. Geşedan hemû li dor van êrîşan kom dibin. Îro ro diyar e ku hinek hêz dixwazin ku gelên li vê deverê li hev bidin sorkirin û aloziya ku kûr e kûrtir bikin. Em ê hewl bidin vê yekê ji nêz ve bişopînin. Rewşa herî dawî ku li tebqa û derdora wê diqewime li gel nûçegehana me nas bikin û di mêvan jî mêvanê bernameya jin aktuelin li gel wan û pirsên ku li gel me amade ne em ê bi hev re jê dest pê bikin. Ev bû bînerên hêja bi vî awayî me hewl da di serî de hinekî qal bikim. Nûçeyek me di destpêkê de heye behsa wê yekê dike ku hêzên hikûmeta demkî peymana ku di çarçova Dêrhafir û Meskenê de hatibû li hevkirin ku dema hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ji wan deverên han derkevin piştre dê hêzên hikûmetê derbasî wan deveran bibin. Ev yek pêk nehat, hikûmetê ev weke dibêjin tişta ku hatibû xêzkirin ew peymana han xira kiribû û piştî binpêkirinên ku li gundên Dipsî Efnan û zeviyên gelekî deverên dîtir ku di navbera Qesedê û çeteyan de şerên dijwar rû dabûn, hêzên Qesedê jî erka parastina rawa bikaranî. Qesedê ragihand ku li devera niftî ya Thewre li başûrê Tebqayê ya li derveyî herêmê li hevkirinekê pevçûnên dijwar rû didin. Navenda ragihandina Qesedê destnîşan kir ku piştî komên çeteyên hikûmeta demkî ya Sûriyê êrîşî şervanên Qesedê kir piştî ku komên çete yên hikûmetê êrîş kirin paş dikişandin kir alozî derket. Li gorî daxuyaniya çeteyan êrîşî zeviyên nifta El Thewre ku dikeve başûrê Tebqayê û li derveyî herêmên li hevkirin dimînin kirine. Hate diyarkirin ku ew dever di navbera şervanên Qesedê û komên girêdayê hikûmeta demkî de şerên dijwar diqewimîn. Qesedê eşkere kir ku piştî xiyaneta li hemberî hêzên wan hate kirin, li gundê Dipsî Efnanî Rojavayî Reqayê jî pevçûnên dijwar derketine û çavkaniya tehdîdê hatiye bêbandorkirin. Her wekî Qesedê diyar kir ku Şam û hêzên navneteweyî ji ewlehiya şervanên wan berpirsiyar e. Navenda ragihandina Qesedê ragihand ku çeteyên hikûmeta demkî li dijî şervanên wan êrîş pêk aniye û di encamê de şehîd û birîndar çêbûne. Ev bû bînerên hêja min xwest agahiya destpêkê di riya nûçeyê de li gel we parve bikim bô ku dikarî bim bi awayekî berfireh di derbarê vê yekê de li gel mêvanên xwe nîqaş bikim. Bînerên hêja li gel me hevseroka Ofîsa Peywendiyan ya Partiya Yekîtiya Demokratîk Birêz Sema Begdaş wê mêvana bernameya me be. Birêz Sema hûn bi xêr hatin bernameya me. Gelek spas ta wirêj bû. Gelekî spas dikin. Her wekî Semîre Hac Elî hevseroka desteya perwerdeyê ji Qamişlo jî li gel me amade ye. Birêz Semîre hûn jî bi xêr hatin bernameya me.
سپاس دکەم ناخێرێ دەبن هەر هەموو gelekî spas dikim û her duwa jî spas dikim ku hûn îro derfet daîme ku hûn beşdarî vê bernameyê bibin bêguman hûn jî rewşê dişopînin û çavê her kesî li van deverên ku ew qasroj êrîş li ser têne kirin kesekî ji me jê nebe pare bêguman tişta ku diqewime jî xwedî pîlanên got bi rojan hatiye pîlankirin ku dikarîbin vê yekê di derheqê herêmê de pêkwerînin. Birê sema ez ji gel we dest pê bikim. Îro ro êrîşên hikûmeta demkî yên Sûriyeyê li gel destwardana aliyên dervezê taybet dewleta Tirk di nava wê yekê de bigirim dest îro tevî bangên çareserî û diyaloga ku tê kirin jî di berdewamkirina vî şerî de îro israr dikin. Hûn bi çi çavî li van êrîşan dinêrin û hûn dikarin şîroveyekî bi çi awayî raxin pêşiya çavan? Belê carek desta vorêş bûwe her wiha berxwedana şervanên qesedê Hêzên Sûriyayê Demokratîkê gorastî îro bi berxwedanî û lehengiyek mezdik di çeperê şenda beranberî van komên çete û hêzên girêdayê ez bêjim desthilatdariya Şamê bi berxwedanek mezin îro berxwedaniyê dikin, lehengiyê dikin, destanên berxwedanê di vê sed salê de datînin. Her wiha silav û rêj ji gelê me nîyê gorastî 24 saeta li ser piya ye û bi hemû hewildanên xwe helwestên xwe nîşan didin. Ji ber vê îro gelê Kurd li her çar parça li ser piya ye, piştgiriya vê berxwedana ku îro berxwedana Gulvir tê kirin, Şêx Mexsûdê tê kirin, Bakur û Şilatê Sûrî tê kirin, berxwedana Rûmetê ye, berxwedana beranberî giştî mirovahiyê ye. Ji ber wêne em hemû gelê me, şervanên me, hêzên me yê siyasî rastî em wana silav dikin yê got bi hemû awayên xwe îro berxwedanê dikin. Yani em hemê îro rastî dişopînin şer û pevçûnên yî got îro li Sûrî rû didin her wiha li Bakur û Şilatê Sûrî bi taybet îro herkes dişopînin. مخابن يعني اف صال ومهك تقريبا لسر دستهلاتداريا يا الشامي ايرو دستهلاتداري هاتي لسر في دستهلاتداري لي مخابن حتى انها ت بروجي ويني اتش ار سريه ت بروجي ويني جنود افاكرنا سوري تنن بروواجي وينا ام دبينن اف صالك السوري تشورو دا وتشورو ندا ما تشل سوري ديوتو ما تشل ندي لحمو هرمنيه سوري جبر فيها قلب رآبي به هجز ازبيجم الآلية السويدة به هروها الأشرفية وشيخ مقصود إيرو الباكور وشلاتي سوري يعني حكومتها شامي إيرو بريار شر أشكره ده وتانية ويني ديالوگی چاره سرکرینه و آواکرنا سوری ابنا ت پلانه ویتنا بلکه هنک پیمان جی امضا کرن مدید یعنی پیمان آنی سانه که نیسانه گل شیخ مقصود و اشرفیه هات امضا کرن هر وها پیمان ده آداره لأف پیمان جی وکرن کی تکتیکیش فر بکار آنی یعنی امضانه جی وقت اف پیمان هاتن امضا کرن بولشا سوری و دستهلاتداریا شامل دچوره وشیده بو جبر وی راستی ایرو بريارين يجو إيش شردانه جو بحما أوايجي إيريج دكن يعني دو بو مديد جوينك هات شكرن أزبجم يعني اتفاقك هات كرن قد نافا تشلو 8 ساعات هذا هيزين سوريا ديمقراطيك خوشوي هرمي بكشينن لمخابن ديسا جارك دن غدر كرن وبأوايكي ديسا إيريش هيزين سوريا ديمقراطيك كر جبر فينا أفيني شانددن شارو بفتشونين يجو أفصالك لسوري روددن كم كوجيان در حق قلين سوري دين شكرن بن فكرن در حق جناد تنكرن بن فكرن در حق قشتي قلي سوري يجو بن نتوي بن ناسنامه يخوني نتويد بن ناسنامه يخوري أوليد تيكوشتن اف همي سوري بر شركي نفايد دبه سوري بر پارچبونه ودره سوري ببر کورکرنا آلوزیه دنه بر چاره سرکرنه ودبه بێگومان ji dema hatina wan ya li ser desthilatê ve tişta ku ew xêz dikin û tişta ku li ser wê erdê rû dide ev yek her tê belgekirin û çavê her kesî jî lê ye. Birêz Semîra dixwazim vê yekê jî ji we bipirsim. Birêz Sema behsa gelek mijaran kir di çarçova yanî ji dema ketina rejîmê heta roja îro. Îro hûn dibînin di hundirê Sûriyeyê de li gel geşedana ew qasbûyer hikûmeteke bi vî awayî hatina li ser desthilatê û êrîşên berdewam yên li ser vê herêmê di nêrîna we de Sûriyeyê ber bi şerekî navxweyiyê hundirîn vedibe yan jî qaş û hewil didin ku birînên gelê Sûriyeyê careke din bipêçin. Îro heger hatine ku dixwazin vê krîza han kûrtir bikin. Wê Sûriyeyê ber bi ku ve bibin di nêrîna we de di berdewamkirina van êrîşan de. سلام ورئیس جارك جبو تماشاوان روناهي تي في
ام دريارو ناهي تي في حمي شهيدين خود شخصين شهيدين شيخ مقصودي من الداري وبيرتينن برانبري وبجنا خود طوينن وجبو حمي برينداري مي شفاي دخازن وبرخدانيا قلما وبرخدانيا شروان مكو حتى انا جيت چپري شردنج بو باراستنا قلي روج ابا باكرو روج رات سوريا مواصلات دكن هلبتي ارمان جاوي ريجيما دمكي يعني گوهاتیه سر دستلاته راستیه که خواه جدسته که دایه نشاندان او ارمان جاوینا نه پاراستنا گل سوریه نه خوشکرنا سوریه نه مافدایینا مافی گل سوریه سوریه پر رنگینه دناف دا كرد عربة سوريانة أرمنة شركزة درزية علوية بحمي رنگ خوا زمان خوا أول خوا دناف سوريا دهنا حتى رجا إيرو ما ت قابكي كو اف حكومتا دمكي قابكي أريني باويجة جبو قال سوريا بقشتي بباريزة حتى أنا نهاتي أخويا كرن و د انجام ویناده بروواجی وینا کومکجیه گو براوی چیبون کومکجیه سر درزیا سر علویه کومکجیه ایرو روج لسر گلی می شیخ مقصوده هاتا کرن و اشرفیه و ایرو جی ام دبینن بری خودان روجلات سوریه حمی اتفاق هی بن پیدکن یعنی رنگه کی گوددن دیار کرن نه رنگ آشتیه نرنگه کی کو بخوازن سوریه کی آشتیانه آوا بکن گل سوریه دناوا هفده بوی رنگیا خو جیان بکن آوایا د پلان وانا د جی تنه و هر وها هرگ پالپشت وانا دولتا ترکه و هر آلیکاری آواد که جبو کو بتایبت جی گل باکور و روجلات سوریان جی ریببریا خسر د ناوا سوریه ده جه بگره آن د ناوا دستورا سوریه ده جه بگره اوایا هر هولدان واهیه و اوجی جو خو حمی بریار خوجی جو ترکیه دگرن و یعنی ام بیج خلفیا واجی بری هه یعنی دوینا ده و اف کسی هاتنه ده سر وی ده سلاتی و بکاربن نا نکارن راستیه که کو برانبری گل هر بکوم کجیا هر بکشتنه هر به ایریشا تو آلیه کی ارینی کو اف ریببری آدمکی بده دستی شان کرن حتی انا گل باکرو روجلاتی و گل سوریه به تواهی ندیتیه بيقومان د روجا هاتنا في حكومته لسر دسلاتي بنيرن يعني تشتاكو دقوت وتشتاكو للصروية عرضي دبو بروفاشي هفبو وبحثا قركرنا درزي وعلويان كر إيرو رو هجر جوان أولو نتوان دس بكر داوية داوي جيشتا كردين شيخ مقصود وأشرفية بريسا ما بنيرينا وأف دستوردانا آليين درفا چقاسي ده لكو أف كريزا هان كورتر ببا يعني إيرو رو هجر أف إيريش لدجي تاخين كردان تيكرن يعني دديتنا ودا چما وأف حكومة فيدا فري وكا دياري بيشكشي في دولتها هم بكا تفيكو دولتك جيرانة يعني جبليكو بي فيدري چاره سر بكا چما دخوازه في كريزي كورتر بكا بنيري ناوا يعني ام محمد زانان ايرو روشلاتا نافين د نافا گوهرتن و گوهرتنه ده بتایبه جی پشتی از بجم ابو يرين غزة ين حبسي اكتوبري گوچاوا دست بگوهرتن و گوهرتنا روشلاتا نافين کرنا ايرو حمه هزين روشلاتا نافين ده هجا اسرائيل به هجا دولتا ترك به هجا هزين ناف دولتي بن حريكي دخوازن برجواندين خود هريمه ده بيك بين و افتشكي نبشارتيه ام زانن آنها شر و پفچونن تکرن شرین آبورینه شرین رین نونه شرین از بجم هر یکی دکویده که دبیترت کار هزین خبجی بکه ایرو افشر و پفچون گشتی دروشلاتا نابین ده حتی ویکی لیجی دوامه برین هامد گو بلکی مثلا غزة و فلسطين اللي إيرو الحردة بريبون غزة و فلسطين أم سوداني دبينن أم اليمن دنرن أم العراق دنرن أم السوري دنرن الحردة بري أفشر و پفچون بردوامن جبوغو أف نوفده ديزاين كرن روشلاتا نابين نهاد روشلاتا نابين ده أمزانن بهارا قلات شيبون يعني از بجم قربون سربيا
دعوة ما فين آزادية كرن وكبية كرن يعني قلك بحما آواي يعني دا خاص كرن شورش رابون ليه ما خابن تسنتزي إيجو پروژه گوتکاری بجبور وشلاتا ناوین ببن چاره سری حتانها تبي أمزان جده 2011 بهارا قلاد روشلاتا ناوین ده دست بکری لی حتانها تسنتزر نکتنه ایرو ده سوری ده راستی ایرو سوری بویه جهکی اساسی شوازی شکل ده سوری ده بگمان و باندورا خود روشلاتا ناوین ده هری من دیجی ده بکر يعني آنها جوهرتن وفكرتن انتكرن أمزانن حتانها دريا تركيا مداخلة روشلاتا ناوین دهات کرن ليش نهاو بيد بشتي بو يعني هفته اكتوبر ايدي بيشنتيا جوهرتن وفكرتن ايرو اسرائيل منطقه دتكم جبر بينا ايرو تركي جدمينه خد بينه ببار او تركي وهولدانين ويجو تشاوات كارد في 6 سالي دب بهيزك هرمي هيزك ناف دولتي خدي باندور بل حرد فريجين خهبه ايدي حرد تشي باش دفتجره جبر ايرو جبر في ام دبينن ايرو حمو هيز اتفاق بن مخابن يعني انها يعني سردما ام جيان دكن نكمي سردما دما لوزاني يگو چاوا حمو هيز بهفر كومبون پارچبون چکرن کردستان پارچه کرن هر یک دیجی کی ده حساتا خبر ایرو ده همان سردمه ده ام جیان دکن لفرق و جداهی ایرو چیه گو ایرو راستی کرد نه او کرده برینه نه کرد گوتکاری بن واب چند تشتا بخابینن ایرو کرد لسر عرضه هزن فنی سیاسی هنه دیپلماسی هنه عسکری هنه دوستین خو هنه بحما آوای ایرو تکوشین دکن جبر في راستی بویرن یه لحلبه و شیخ مقصود امزانه جی حمد انجامه جفیناکو الباريسي دتشيبون اني الاليه حكومه شاميه ده هناك تنازلات كرن جبو الين د ازبيج مرازي بك هروها ايرو تركجي حرتمجي يعني اتي بيراما دما رزقار كرنا دما كتنا ريجيما اسد يكمين دولتا ترك شو حلبي ولسر كلا حلبي على خهلدا يعني حتى انها امزانن ده حلب ده ايجو حلب بريف دبه دولتا تركن ايرو حتى انها ترك ديروكا خود د ميزانيه اخواني سالانه ده عندك حلب وك ولايتك خود بينه كركوك وك ولايتك خود بينه موصل وك هروها تشكي رمزيجي وك ميزاني جوار داتينه جبر افحرتم دبينه اخو جبر في راسي ايرو دي بازار تنكرن هزين هي دولتين هي تايبدجي دولتا تركي وراسي وك فاكتور كيسي اساسي بود دسبيكا شورشا سوري حتى انها جبوغو استقرار دو سوري دي تشينبه يعني بحما آواي بيشجريا كومين چتكرن گو ايريشي فربك شر وكالتي كر هر وهاوي بخبخجي شر لسر هرمين كر هرمين عفرين داگر كرن سريكاني داگر كرن جبر في راستي ايرو يعني دولة ترك فاكتوكي اساسي باستقرارية هاي نهشتنا جو اف اتفاقي بجهن سري جبر في دي سجي قرباني بو حلب واشرفية لامزاننجي راس بلكي قالك بايش بو لبرخداني يا شيخ مقصود واشرفية ايرو كرد لحرشار پارچه کردستانی هروها لآستا جهانی خسيك هالوسن كردا خستنيك يعني وإيرو الحرد بريجي ام دبينن حتى تفكير سياسي دبلوماسي تشيبو او برقدان ولهنجيا يقول شيخ مقصود تشيبو راستي إيرو لدنياي بلافبو بريسما وبحثا وان بيمان عن كر إيرو رو ميناكا هاري بربتشاف تشتاكو لدير حافر ومسكن بو هزن سوريا ديمقراطيك بار وكرن كو اوي جوي دفراهان ويفكشن دساعتين سبهيدا بێگومان هەگەر گوتن تێە گوتن ئیرۆ هێزن کوپاراسنا vê herêmê dikin pabendin bo wan peymanan ji ber ku dizanin heger tiştek nekeve xizmeta vî gelî de nakin tişta ku têkeve xizmeta vî gelî wê bikin û ew pabend bûn ji vê yekê re dixwazim wê yekê bînim ziman îro xirakirin û binpêkirina wan li hevkirinan binêrîna we birê Semîra tê çûwa tê yani îro ro heger ev li hevkirin çêbûye te hatî rûniştiye û te gotiye temam çima تتê li hêleke dîtir van binpêkirinan di derheqê van li hevkirinan de dike heger tu ne xwedî van li hevkirina ye çima tiştekî bi vî awayî dibe dinêrîna we de يعني راستي نجارة يكمين جو إيرو كرم كبر السما تشناوي كرم كم قدار دكم يعني مخابن أف نجارة يكمين جو إيرو دسلا داريا شامي هف هيمانين هي سوزين هي حتى قالك جارة هفديتن بأوايكي دافيكي دبيجن ليه بن بيتكن مديت يعني الحلبة جي إيروم هفيمانة ده هي آدار جي جو حتان هات قافنها تنآفتن حتى يعني غدر كرنا أزبيجن من الحلبة تشيبو مانا اتفاق تشيبو وهزن أصايش الوربم نها هزن سوريا ديمقراطيك أم حمد صانن دسبيكا شورشي ده حتى انها
تجاری ایریشی تدوری نکریه هر تم وک هزین گوه هرم د پاریزن ببویرنگی اف هرم پاراستنه ایشین تدورانه کرنه و هر تم جی جبور بازه یعنی جبو دان وستندن بدیالوگ بربازن سیاسی بربازن دیپلماسی هر تم از بیجم هلوستن خونی شاندانه یعنی هاگا از بیجم دوجی مدیت یعنی چاوا بریاری وکشاندنا جدر حافره یعنی جبو شرو پفچونک دی در نکوش بر ایدی از بیجم حکومت خلور حاضر دکر هر وها تهدید دکرن لی هزین سوریای دموکراتیک تشتی گوته کفم برجواندیا وی گلید مصلحه وی هرمه بگمان او بریاری دستینه هر وها پابندی اف هزین ناف دولتی یعنی دما از بیجم فرماندار مظلوم عبدجی داخویانی دا گو یعنی به انجام دان وستندنین هزین ناف دولتی ده امجی خودکشینن و جبو یعنی پابندی اتفاقیه ده آدارین و گرکم هول بدن لسر اتفاقیه کار بکن لی مخابن راستی ایرو حکومت شامه بریار شردایه یعنی روزانه ام دبینن ابنیزی 10 مها 11 مها بشوازی شرکی راگهاندنه به همه آوائی تکرن ام دبینن رایدارن وانی حریقاشو زانستن از بیجم روکارن سیاسین روشن بیرن یعنی شوازن یگو شرین وی هرمت کن شرین کردات کن شرین کرد و عربات کن به هم آوائی چاوات خوازن فتنه نابرا گلین هرمه دی چکن به همه آوائی ویناکت کن جبر به آن هاجی هر تم وی دبیجن هر تم ور تهدید کن امی ورن ور بگرن امی ورن یعنی ایدی بریاری عسکریش خور ترجیح کرنه نه بریاری دیالوگی ام دبینن بدهان ولاتا شرجیان کرن شورش کرن لید انجام دیجی مرحله یا وگوهز هنک پیوانی وهنه هنک پرنسیبن وهنه گرک دیالوگ هبه گرک دانوستاندن هبه گرک هزین سیاسی ورنجم هب گرک به هفر دستور دینن گرک به هفر حکومت تشکیل کن اف حمد سوری ده مخابل نهات کرن برواجی وینا کسی یگوی رو هاتن لسر ده سلاداری شامه ناکوکی و فتنه خست ناف گل سوری ده کسی بریوانا نکربو بگومان ببورینن لسر شاشتیا کو درکه دیسا جی هون هر دو که جن بگومان هون عینی فکر جنه که آزاد ده آخفن گوتنین وجی هر دو جی بنرخن بریز سمیرات خوازم و یکیشتا بپرسم او پرسش بریز سما جهات اکرن و برسواوی یکیدان یعنی لکیلک و یکید خوازم و بیجم او هلوستا دولتا ترکیه یعنی دوان پیمانین کوتین امذکرن و تین بمپیکرن چقاسی باندورا و هی هگر رولک وقيسي سركن نلي استباياوي چقاسي اف بيمانو لهفكرن نهات بانا بمبيكرن يعني شخوا هربتي او ويرو لي دليزه ونقانها يعني بصالايا جو ويرو لي دليزه وناخذ استاتويا كي كردا يعني انستاتويا كي قال لي ايكو بهبرجيان دكن وكي ايرو ريبابريا خسر کو لآلیه باکر و روشلات سوریه چه ببه جبر کو او دزانه ایرو کو افستاتو چه ببه و درباسی هندری ترکیه جی ببه و لورجی هر کس رابه و دعوه ما فی خوابکه جبوه که اوایا هول دده کو چه اتفاقی هبن بن پی بکه و ناخوازه کو راستی جی ریو بریا خسر با کروجلات سوریه ببستاتویک و بکاربه گلی خواه بریو ببه جبوه که هولدان خواه هر دکه و هر جی هین بریاوی جی جو خواه آلیکاری آواد کر دماکو بناوی داعش جی درباسی هرمین باکر و روجلات سوریه روج آوای دبون هر آلیکاری آواد کر ترکیه تم آلیکاری ببو و ایرو روجی آلیکاری به حکومتا دمکیه جبو کو تستاتو چینه به تهبونه کی کردی آن هبونه کی به وانگلن ایکو لباکر و روجلات سوریه کو بیاره خویره ببریا خو سردان و بسالانه تکوشینا خو و برخدانی خو جبو وی کی دکن به حمی گلی خو حتی روجا ایرو لی اف او ناکه و ناف برجواندی نویناده جبوه هر دخوازه گو وان اتفاقا بمپی بکه و ناخوازه گو بگه سری و ناخوازه کو آلوزین ایرو کل سوری تین جیان کرن کو وره سکناندن هر جبو کو آلین خوی هندرین مجول بکه به آلوزین سوریه و هندر جبیر بکه کو تشتی قد هندره ترکیه دبه
آليا كود تركيا دا دخوازن رابن دخوازن مافي خوبكن همجي بياماري برابو آليا كو او اتفاقي هاتبون كرن گرکه بگهن سری ایرو ترکیه ناخوازه کو راستی جی اف اتفاق اف پیام همی بگهن سری جبر کو او نبیه کتیا گلان ریا نبستاتوین کرداره جبو وی که هر داخوازاوی بین پیکرنا وان اتفاقای دخوازم وی که بیجم بریسما هگردن گمتیتا ایرو بگومان هگر از بحثا بری شورش روجاوا بکم کرد هرتم جوان مافین خو بپار بون یعنی دحمو آلیان ده کرد ولو وقت بیجن دهابونا وان ده ناسنامه وان ده دخواستن او سیاستا امحاکرنی بدن مشاندن لی پشتی شورش روجاوا ده هندری هریما باکروشلات سوریه دبن بانی ریوبریا خسر و هیزین ویده ایرو رو کردین دویده وری ده خودی مافن دنيرينا ودا تركيا بطرسكو دهندري سوريا دا اعترافك بما في كردان بيكرن لوما او قاصيدة سوردان دكا ولوما وقيسي بإصراركو اف إيريش بردوان بكن يعني بطرس دنيرينا ودا يعني تشكي راستي تيخيا كرن جد دسبيكا شورشي حتى انها يعني بلكي جارنا عم تبينين قصة دولتا تركي هاي ضعيفتيا وينا دواري سياسي دواري دبلوماسي حتى دسبيكرنا وينش بريفاجويا اشيتيه وجواكا ديمقراطي غربري بر ابور اف حمد انجامتي كوشينا كرد وبتايبه جي شورشا روجاوا راستي دريكي سركه بوغو بدنياي وعالم كرد قال كرد دوزا كرد ناسكر يعني ايروم دبينين سرانسري جيهاني بحثاتي كوشينا جنا كردك ايرو سرانسري جيهاني بحثا دبيجن ام حمد كز دينداري كردان جبر برانبري مروفاهية حمي شركرن ايرو افنا حمي يعني راستي هم تيكوشينا قالي كرد تيكوشينا تفقرا ازادية هشكو ايرو اف ستاتوية ريفابريا خسر بي افاكرنها بدهان جارا مداخيانيين رايدارين ترك ديتنن يعني سرو كوماري وي ديتنن دبجن هكا كرد السر هاي بيجي كي خوا كون كي خوشكن امي قبول نكن حرتم دبجن شاشيتيا مني حري مزن ما هشت غوستاتوي كي كردي الباشوري كردستان چيبه گرك ام نهرن روجاوا چيبه نها ايرو ماگوت يعني گوهرتون و گوهرتن دهريمه دي چيدبن ايرو خو پیشاندان روشلات كردستان هر وها ام لفرجي كوشينا مني قال لي كرد لور بيروز ذكن راسي كرد لور جي خو پیشاندان هنا قال لي حري بري خستن كري ايرو روشلات كردستان كردن خدي ري خستنن خدي از بيجم بروجنه هر وها ايرو الباشوري كردستان ساتوي كيا هر وها ايرو هولدانين جو باكور روشلات السوري روجاواي كردستان جي برنكي يعني انجامي خوني تيكوشينين واصالين درجده ده انجامي گماف کی خونی رواد دستورا سوری دبن زبر في دولتا ترك فينا خطري لسرخد بينا وحرتم جيد دسبيكا شورشي حتى انها حرتم دبينا دبن حجتا او يعني حد سينوري ما آلية او لهيدة خطري لسرها يدبن حجتين جدا ايريشين باكوروشلات سوري دك يعني افسيز دا 14 سال تجاري ايريشين ترك لسر هرمه نسكنينه جبر في ايرو وينا بو خطر جياندك هجا ايرو ستاتوكي كرد الباكور وجلات السوري بالدستوري دمسو قربو هروها الباشوري كردستاني هروها هجا امبيجن مداخله ايراني هات كرن وسيستمين ايراني هات جوهرتن بيضمان كرد حمد بن هيز او باندوري التركي جبتن دو بيض حما اواي ايرو حمو هيزا خب كارتين مداخله اشكره دسوري دتك هزين سوري از بجم ارتشا سوري دبرجم خو پرورده دک مدید شر حلب د چاوا کسن یگول ور شر دکرن یگو پیشگیریا واکر دولتا ترک افتش بر جهان حمی خویابو چاوا بدباب خو به هزين خو بلشکرین خو يعني اف حما راستي اف بلان امزان كيل بشته حتى ام زانن د سرساله د بريز مظلوم عبد دركات قوت سرساله ادي اميغافن اريني بافيجن يعني برنكي وقت بيجي تفاؤل يعني وقت مزجيني دا قال امش سرساله وبيدي غافن اريني بافيجن جويدا مي حتى انها دولتها ترك بحما اوايهين بيتر يريشن خزي ذكرن ام حما زانن د انجامي هبديتنا حري داوود تشاوا گو گهابون آستک چاره سریع البور کسن یه گو دیالوگ کرن هفدیتن الور کرن
لید آخر از بیجم کلی ده چاوا شیبانی هرتش سکناند و جوین تأجیل کر همه برچعلم هرکس کار بینا شیرو وبک و هرکس بینات کار ببینجی و ایرو تر دولتا ترک چاوا د برياري سوري د تحرتش تيجي مداخلتك يعني إيرو يعني أمد بينات بشتي حر هفديتنتك أو ترافيك أساسي هفديتن دبلوماسي برا دولتا ترك وسوري د برشعبي حركة خياية حرتم حر زيارتك دولتا ترك لسوري أمد بينات شاوا أزبيجم آستا إيريشي لسر هرمين ما زيادة دبن آستا إيريشي حتى لسر شيخ مقصود وأشرفية بشتي حر زيارتك دولتا ترك لهرميري جبر في أفتشكي إيدي نفا شارتية حركس فيناد بينا دولتا ترك لبشتي فايريشي حمينة حتى إيدي البندي يجو إيدي دولتا سوري فرمي بانك يده بيورتي كف بمر شردش بو بأواكي روا بحر دفريجي إيريشي في هرمي بكا خدي بيام بلا بيجنكو او وكا وزير كاري درفا ويه هندوريين سوريا نو تخازن ولو في ولاتي الجور خبري ببن بريس سميرا تخازن ويه كشتا بفرسم ايرورو ده انجام وان ایریشن کو تین کرن و اف بن پیکرنن کو در حق وان ده ورانده و پیمان و لهف کرنن کو تی کرن تی گوتن و تی دیار کرن کو دخوازن رولا گارانتی بدن ترکیه تاوی کو گلک هزن گارانتورین ده هرم دهنه و کسک جوان جی بارکا خورانه بو لهلک دی ترجی هگر دخوازن و رولا گارانتی بدن ترکیه ایرو ترکیه گلک هرم باکروشلاتی سوریه تایبت جی دهندره سوریه ده داگر کرنه سریکانی گری سپی عفرين مناكن هري بر بتشعفن وإيريشا هري داويجي لحلب تاخن شيخ مقصود وأشرفية بو هجر فان دفران دا قردك ويتشاوا رولا غرانتيه بديني يعني ويتكاري برولك بتشرا أواي بليزة راستيجي جو رولا غرانتيه بدن تركيا ورولا كيبر خطر به لسر هرمي باكر وروجلات سوريا وبسر سوريا تواهي دجي جبر إيرو روج دفري جو كتير حمي تالان كرنا ويران كرنا كشتنا قتل عامن يعني بفيرنجي وتجاري نكاربه غارانتيه بك جبوكو سوريا كي نو آوا ببه يعني سوريا كي بحمي قالي خواه دنا دستور ده ما في الوان قلا ورم سوغر كرن وتجاري و نيكرن راستي جبركو ديروكي دو حطارو جائرو ام دكارم بيجنجي تركيا هر دا آلين جبو كردا جبو حمي قلند جبلي كشتن و طالان كرنه و قركرنه تشتكي ده دروجوا ويدا آن ده خباته ويدا تشتكي جبلي فينا تنه جبو ويكي يعني garantiya wêna gerek neye qabûl kirin ji bo aliyên ku Sûriye çawa were birêve birin an wê çê li Sûriye were ava kirin wê ev garantî tu carî gerek neye qabûl kirin jî bi rastî wekî me got jî wekî te jî got li aliyê girê spî li aliyê Efrînê li aliyê Serêkaniyê û her wiha êrîşên rojan e ku serê ev 14-15 salek û bi ser aliyên rêveberiya xwe ser ditîne yani bi vî rengî wê çawa bibe aliyên got bibe daminekî yan garantiyekî bigire û evaya ticarî ez bawerim nayê qebûl kirin û gerek neyê qebûl kirin jî بريس سما تخازم ويك يشتجي ببرسم إيرو رو شام ودولتها ترك دخازن يعني بنيرينا خو أزي بفي زماني بيجم دخازن هم دناف برا كردان وبيكاتين هرمي دا وهم جي دخازن دناف برا كرد وكردين في دفري دولو ناكوكيان درخن يعني بدرخصنا في يكير دخازن خوولو باش بدن خوياكرن وتميجي هزين في هرمي وكا قوتمين نبها بندين وان بريارانه وان بدن أشكركرن يعني ولو بروباغندا كبفي أواي بلاف دكن بنيرينا و دخازن تعديل يكريزيا كردين في دفري وتايبات اف موزايكا كودهندري في هرمي دا ريا وان سالان دا إيرو هاتيا آواكرن تعديت خوازن لي بكن ياجي بتشري وريبازان سري لفي كيددن يعني تظانن دهريما مدد هريما روشلات عنافين بري 6 صالي تقوتن سياستا فرق تست يعني فرق جداية بكو بارشبك هروها كسن يعني دولتين لسردس هلا داريه هروها هزين يقو برجواندين خو إيرود هريميده
تجاری ند برجواندی وادی پروژه دموکراتیک ده هرمه ده پیکوی هگر راستی خواستبانا ایرو سوریاک دموکراتیک آوا بکن سوریاک پررنگ آوا بکن سوریاک جالوزی و شروع پفچونا خلاص ببه بگومان هزین یکو ایرو دو سوری ده هزین سیاسی یه خودی پروژه هبون و دکاری بون وی پروژه‌جیش بو گشتی گلی سوری بیگ بینن و دکاری بون الهفرونین دکاری بون هر وها بلکی جارنا امنمونه یا پروژه ریوبریا خسر تینن سر زمانش بر تجربه پراتیکی بو چاوا گوگل هرمی حمیب هفر هرمین خو پاراستن ریوبریین خو چیکرن لی تجاری هزین لسر دستلاداری کسین یعنی هزین دستلادار دولت نتو تجاری ناخوازن پروژه آشیتیه دموکراتیه پیک بین هگه اف پروژه پیک بین و چاوات کاری بین پیلانین خونی شروع پفچونا دناف برا گلاند دناف برا نتواندن دناف برا اولاد بردوان بکن و چاوات کاری بین سلاحین خوب فروشن و چاوات کاری بین از بجم هگمونیا خوب دستلاداری خو لسر هرمین فرض بکن و ابنا جارای کمینه مثلا افغانستان مدید چاواگو مداخله افغانستانی هات کرن چاواگو مداخله عراقی هات کرن دبن ناوی امی دموکراتیه جبهری ماد بینن لی مدید آن هاجی ام دبینن لبان هرمین گوهات المداخله کلن ت دموکراتی چی بو تعاشیتی چی بو جبر وی راستی مسئله ایرو بلکی نمونه یا دروشلاتا ناوین وک سنتز از راستی وید بیجن بلکی نام تنی وید بیجن گلک هزین دموکراتیک یگو ایرو تین سردانا وی هرمت کن وی پروژه بینن اف سنتزی گوچاوات کارن نتو بهورجیان کن اول بهورجیان کن جند ناوا وی سیستمی دبن جوان ناوا وی سیستمی دبن اف وک چارنوس حتی از بیجم یعنی ام حمل دبینن یعنی هگا اف پروژه دموکراتیک دسوری ده پیشکوی بگمان و باندورا خور روشلاتا ناوین حمیب که لی ام زانن هر تمجي چاوا ام بیجن لبرینها دخوازن عشیرین عربا بکار بینن دخوازن شروع پفچونه دنا برانه توین هید الورچه بکن یعنی همو هزگلک هزین دولتا برینها دولتا سوری جی او دکر دولتا ترک جی او دکر آنها جی اف سیاسات هنا بردوامن گوچاوات کارن دنا برا گلین هید ناکوکیا درخن شروع پفچونا درخن اف گلی گوی راستی بهفر اف هرین پاراس هر وها از بيجم ريفابريا خو چکر لی ایرو دخوازن وی فرق و جداهی جی بکن دداوی دجی مدید بلکی دو شرع بوغ و بریارک درخست يعني إيرو باكو روشلات سوري كرد لفرن عرب لفرن سوريان لفرن أرمن لفرن بمرسوم كي قوت أزي ما في كردا إيه چاندي وما في واني إيه جشناواني نوروزي وهر وها چند خالين دي بويرنجي مرسوم مقدر خس يعني مخابن هجا إيرو أم دبينين ريبازي چاره سركرنيج آلية دسهلا داريا شامد بفيرنجينه إيرو مسألة كردا نمسألة تاني ما فين خوني چاندي ببن ما فين خوني هنري ببن ما فين خوني از بيجم جشنا خو زماني خو بچند ساعتا دبستانا ده إيرو پرزگريك جوه مستر إيرو أم دسوري ده پرزگريك جوهري جيانت كن پرزگريك ديمقراطية إيرو دسوري ده هيا إيرو قل كرد خوازن بقل اندره بهفر د پیواژویا سیاسی د سوری دبن جبر وی راستی اف مسئله گوچاوا دیس خوازن د نبره گل سوری ده لی از تشکی بیجم راستی او حرب واش وازاب کارتینن هر د چه بهتر گل بهفر د بنیک یعنی امدیت یعنی کومکوجین در حق گلین میل بر آوه چیبون هر وحال سویدا چیبون هر وحال بر خدانا ستشین گود دسپیک دشخوایریشی گلی کرد کرن هر وحال شیخ مقصود و اشرفیه هر دچه بوابو یرین خونی توند لسر گلاد هیلن هفگرتنا گلا بیتر چی ببد هیلن اتفاقین گلا بیتر چی ببن ده هیلن گلی سوری ایرو حمید مطرسیت که جیان بکن گو اف هزین لسر دسلاداریا شامین نکارن چاره سریه بینن جبر وی هر دچه بیتر خل هفد کوم دکن نرینن خود خنیک هلوستین خود خنیک هزین دموکراتیک ایرو د سوری ده هر دچه بهتر نزی هفده بن جبر وی راستی او راست سیاست خود دوامن له هزین دموکراتیک جی ایرو د تکوشینا خونی سیاسی ده دموکراتیک ده بر دوامن بريسا ما تبحثا وي بريارنامي كرب خديم ندخص از بحثا بكم كأسبرس بكم جبر يعني بريارنامي ك نا اوقاز جهدا وهما بناوكي بيس مروفلي بك جيباشا بريسا ميرا دهندري وي بريارنامي ده بحثا زماني كردي كربون خواستبون وک زمانی نشتیمانی بدن دیار کرن یعنی وقت چاوا برید دبستان اندج مرد گوتن هن انگلیزی تخوازن یا هن فرنسی تخوازن شخور اختیار بکن ایرو رو وی کیجی وک زمانی کردی ددن دیار کرن دنیرین اودا یعنی ما في چاندی وک بریس ما گوت نتنی اف ما في کردا یعنی ما في سیاسی هنا ما في حقوقی هنا
ناخد چما ویه که ده هندری وان بریارنامه ده داناینن تاوی کو بریارنامه نه دستوره جی ایرو کرد نب حاجتی بریارنامه کی بوی آوائنه ایرو داخوازا دستوره که دکن و داخوازا نویساندنا مافین خواه ده هندری دستور ده دخوازن. هلبتي يعني مسألة جو زمان وكي بجارده باش خوايانا يقبول كرن جبرجو أفي فاجو بدر باس كريه جو حكومتا دمكي إيرو بفرمانكي مرسومكي چند بندا دردخه جبو كسين إيكو وصا بي يعني دلخوش بكن اما وكي باكور و روشلات سوريا روجاوای كردستاني أفي فاجو هاتيه در باس كرن ایرو به 100,000 خوندکارین ما به زمان خوای کردی، زمان سوریانی، هر وها منهاجم به کردی، سوریانی، عربی، لگوری ها پیمان ما جواکی یا باکور و روشلات سوریه خوندنا خود کن زاننگه، پیمانگه و اکادمیین خود در چوین واچه بونه. جبوه که برنگه که زمانه که بجارده یان چالکیین چاندی اوایا افدب در باس بویه. يعني مرسومة كي همان وسا جخارة دا نويسان ديه هيج براستيجي ناي قبول كرن جبركو مرسوم إيرو هيا سبتونه لي وكي دستور ومسوغرية ما في حمي جلان إلي باكورو روجلات سوريا دناوا دستوري دورة بجه كرن أو يه کو راستی بر سوریه بده و به سوریه که دموکراسی به حمی گلن خوی ایکو د سوریه د جیان دکن چو کرد به عرب به سوریان به ارمن به درزی به علوی به حمی به زمان خو به اولا خو به نتوا خو به دیروک و کلتورا خو انجخی اف ده هندره دستور سوریا نو دگو به جهات و مسوگریاوی چه بو و چاغه ام دگین و ببگو هر کس بگه مافی خواه و آلی سوریا دموکراتیک و ام و سوریا کی نور آوا کرن جبلی وینا راستی جی اوایا اف درباس بویه ایدی اف ماف بره هیه و زارو که ما خوندنا خود کن به زمان خوی دایی که و به دیروکا خواه کلتورا خواه چاندا خواه آلیین خوی هنری آلیین خوی اولی به حمی آلیین خوی نتوی تفدگرن و پرورده خواه دبینن و جیان دکن جبوه که او مرسوم خواه یعنی نه مرسومه که دجه خواه دبو و ایروهای سبتنش يعني بلاش مر نكن من نتجو بريارنامه كي في أوايد سنة جبر إيرو زاروك إن مد هندريد بستان عند بسرودا أي رقيب خندنا خدس بيدكن ودرباسي وان بستان عند بن بريس سما تخازم ويش تبى برسم إيرو بيويستيه كبتش أواي بهف قرتنا جلين في هرمي هيا لدجي أوقاس إيريشين كوتينا كرن ولهمبري هولدانين فتنة يكو دخازن دناف برا بيكاتا وجلاندا درخن راستی دستپیکا شورشی حتی انها گلین وی هریمه به برخدانی خوا به هفگرتنا خوا ایرو اب دستکفتی قزنج کرن ایرو امت بیواجوی گلک گرینگ دنه هستیاری دنه بیواجوی مصیری گوچارنو سام حمید یار بکه وک جن وک گل وک کرد وک گلین هریمه راستی ایرو جمتی خواستن ام وی هفگرتنا خواهین خورتر بکن برانبری ایریشین لسر متی کرن بتایبت جی شرین راگهاندنه ام خودی هلوس بن و ام راستی بأر کمیسیونی خونی وی مرحله رابن هروها ایرو ام دبینن لحر چار پارچه کردستان لأوروبا ایرو از بجم کرجی همه بونی یک به هلوستین خونی نتوی یعنی جروج نموان کی بگر حتی جن کی بگر حتی از بجم زاروب کی بگر هر یکی ایرو هلوستی خونی شانده بران بری وی پیواجویا یا گو ایرو امتیدنه جبر ویج ما تی خواستن چاوا گو دی دسپیکا شورشیده به هفگرتن آخوا بريخستن كرن أخوام بأركي خوني أزبجم خبارستنا روا جرك إيرو أم بوي رحي جارك دي أم بعد سكفتياج بو قام تقريبا بباريزن جبو أم تشارنو ساخات بيشروجا سوري دم سوغر بكن بيقمان أم بران بري الكوميسيون مزنن دي مرحلة ده وك بارتيين سياسي وك كسايت وك جن وك كرد جرك هر يكيجي بأركوميسيوني خرابة أم هفقرتنا خوتش خورتر بكن هفقرتنا كردي هفقرتنا كردو عربا هفقرتنا حمونة توا سوريانا تركمانا دفردش بقو أم تقريبا راسي بروجه ياخوا مسوغر بكن
هەری داوی برێ سەمیرە تەنێ 3 دقەیەن مەمانە ئەزێ دەرفەتا گوتنا داویشی بدەمتە. یعنی ئەمژی بێژن بە هەفگرتنە هەمی گەلێمە لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریە هەمژی بگشتی سووریێژی ji ber îro bandoriya bakur û rojhilatê Sûriyê li hemî Sûriye hatiye her kes bibe destek bi hev re got em bikaribin Sûriyekî nû ava bikin em piştgiriya hêzên xwe şervanên xwe yên ku heta vê keriyê jî di çeperê şer de ne em piştgiriya wa bikin ji bo got em bikaribin bakur û rojhilatê Sûriyê statoya bakur û rojhilatê Sûriyê biparêzin hem jî Sûriyekî nû û demokratî ava bikin. وەگەلێکی سپاس دکم ماڵەوە ئاوا هون بەشداری بەرنامەیە مەبوون وەتکاری بوو بڤی ئەوایی نرخاندنێن خۆ لەگەلمە بکن سەمیرە حاجالی هەفسەرۆکا دەستیا پەروەردەی ژ قامش لە هون لەگەلمە بوون وەگەلێکی سپاس دکن. گەلێکی سپاس هەروەکی سەما بێگدا شەفسەرۆکا ئۆفیسا پەیوەندیان یا پارتیا یەکیتیە دەموکراتیک ماڵەوەژی ئاوا هون بەشداری بەرنامەیە مەبوون. گەلێکی سپاس ماڵەوەژی ئاوا بینەرێن هێژاک و حەتاوی کێلیە هون لەگەلمە بوون و وەلمە تەماشەکرد سبە لە سەرماسەیە ژن ئاکتوەل ئەمێ مژارێکی نو هەلبژێرن نیقاشکن سبە هێویامە بن لێل فر خاطر خۆشوەت.